erega ni wewe ufite ijambo mu mutima wanjye erega ni wewe oh my god erega ni wewe onkwita intwari mu ntwari zanjye erega ni wewe oh my god yeah oh nyame nyame nyaminga nyame nyame nyaminga nyame nyame nyaminga oh yeah oh nyame nyame nyaminga nyame nyame nyaminga nyame nyame nyaminga oh hey kumbe gusa turi kumwe abantu babonye ko nicaye no mu style bro umuntu wese nje mu n'umwari gure mu style tuziraye directeur nje mu shuri iteraje kunsaba amahera y'ishuri naje baba mutipa ati directeur ashaka umushika fu musanyi. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazo arushamvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana hama duse dukengurira mu bakunzi ba Bude bakunzi ba Bujahit TV. Right now turi kumwe na Wiz Designer novuga mu hitmaker muri no period tugezemo. Vipi bro? Fresh man. Biraza neza. Ndashima Imana man. Ni designer turabona yuko urakora neza cyane ma bro. Ndashima Imana pe man. Ni designer uvyakira gute ku barundi bakora kakira neza muri game bro? Agenda zakira bien kuko ni bintu nifuza kubakira. Ni indirimbo zawe zose biboneka kuri ko zirafatisha cyane. Ni designer muracifuza mbega designer bikora gute ko ari umenga ari abandi barira ngo twari gute wowe bigenda gute bro? Je kwi. Ndabikora mbo. Sinzi. Yashoboka kuba ari igihe cy'uwandi Imana yaraneguye. Na bundi buhinga mfise atari gukora gusanga abantu. Yani song iwe shasha kandi ni kiganiro cyambe bisa ngwari cyambe twakoranye na Wiz Designer afise indirimbo zibiri afise Nyampinga akaba afise na ni zitatu ariko iziko zirafatisha cyane umenga ni Nyampinga hamwe na Good Morning. Baby honey yeah you do it I was a night bro nsanda gusabya kwanza babwira YouTube channel yako niyitwa YouTube channel yawe YouTube ya channel iwanja YouTube ni Wiz Designer channel zose ziwanja ni Wiz Designer no kuri Instagram hose wherever ni Wiz Designer ariko byitwaramo gute ku ruhande gwe warabona ko ariko yitwara gute Wiz Designer ngenda byitaramo neza bukewe kuko ejo aho twari ejo no arakani kaza kariyongera bukewe novuga aba manager bariyongera canke uracasaba baboneka ari benshi cyane sifite aba manager ahubwo mse gusa sponsor abantu sponsor bo abanerera bavuga ati bro afite talent katufasha kanaka ngabo na management cyangwa manager mfise uyu niwe ariyo kuri jewe kumbere duhe Wiz Designer kumbere asabe manager umuntu kumbere yo bariko arakurikirana kino kiganiro kumbere nga kuri kamera bakafise uburyo afite ibyumviro kwanza ibya mbere n'ibyumviro afite ibyumviro ashaka kunshikana kure genda hari ready you are ready bro kandi utazokugera umugani wawe utudecevoir ni uzo kugira duhemukira man nzoguma utwemeza ku mahit buke none zobikora nabo mushigikira mufata umugongo ni Nyampinga turabona baraduha video ariko Good Morning yo nta video ifise kubera iki design imipango byose imipango kurabona Nyampinga habanze gusohoka audio ndarongo umugabo afata umugongo ati kufite talent ukoze indirimbo nziza na mfise uburyo buke akanda gufasha birabambo na Good Morning nuko nyene akazoboneka umuntu muzobona video isose canke ni naronka akajyo na jewe misi imbere video nayo yote bikamara imyaka igasohokana na ni wewe wibaza yuko Wiz Designer yo afise ivyumviro bimeze gute yo bashaka kwishikana kukiga Wiz Designer bro shaka kunyumviriza ivyumviro by'uwanje kurikirana ko nganira je mvuga makeya kandi nditondura biza babivuga Denshi bibaza ko ari amasoni ariko je nafise ukurumvuga ikintu namaze kuva mu mutu amasori ki iri jambo narivuga umuntu aza kujya kiraguta by'ibyo by'iwanje mfise focus yo gukora umuziki wa international ugerageze kuraba imiziki wanje imeze n'abandi difference right now muri industry ni benshi bariko barakora ariko hari abaririmbye guma bibonekeza cyane umwe baguma baboneka cyane ni muri batatu kubganje ni mundabona ari batatu ariko ndavye na commentaires z'abandi tubabona turi batatu ni wewe ni Wiz Designer ni Berry Music hamwe na Oleg
bro iyo sura wiha gute tubitege ikindi kintu gishasha muri industry ihinduka cyane ndashaka kuvuga ati kujya abandi barakoze tuma tubona bagenyene babandi nyene twumva babandi nyene rero natwe haragiye igihe rero muvuga ati ega imbo inka iravyara ujya mwana rero kijya kimbe bavyita gute nakana bagita gute akanyana bakita akanyana ujya mwana rero winka haragira igihe nawe nyene ashaka kuvyara nje gituma nashaka kuvuga ati bajya barakoze baraducira inzira baratori ku buryo tubikora tuvuga ati kijya kintu barakoze katongere ko natwe kandi kantu gatoya tubashe guteza imbere umuziki wacu turavye novuga beats muririmbiramwo novuga twisunze novuga Berry Music twisunze novuga Wiz Designer twisunze na Dr novuge Oleg umenga si munifocalize cyane ibyo ngaha mu Burundi kubera iki niyo mpamvu uvuga ati ushaka gutera imbere nubwo muraba gusa iyi sifasi yo ngaho uvuga ati nirava muri sifasi ndi muri sifasi shaka ko ninjira muri iri ngaho tuguza gutambuka bibashe gutera imbere kandi mu gutambuka ubanza kwanza kuba kubwira bya bindi by'abana kuba kugira dede kugira umanyene ukubita kugura imbere ariko twizere ko kuguru wamaze urura gutera buke design ndashaka kuvuga ko namaze gutera nk'intambwe nyene n'intambwe 10 imbere kugira amenye gutembera bien ni designer jensha nifuza kumenya mbega designer kuva aza muri game hoho aramaze kuronga feedback mu bandi baririmbyi babone bisunga ibikorwa byiwe babibona gute ibikorwa byawe ubona bavyakira gute bon ndashima Imana kwanza abaririmbyi bakuru bo ngayo wacu kuvuga ba Big Fizzo ba Satbi Obelix Masterland benshi gusa ba Dojo San ba MT number 1 baraba makuraje bakavuga ati ukora byitwara mu game gusa ugira ico bita indero kumenya bagukurikiye ibintu nk'ibyo nabyo mwangerageza gukurikirana cyane ni giki wiga kuri abo bantu cyangwa ni giki ubona yuko uzokora ko muri kizo gufasha gushika handi bageze cyangwa harenge icyo nabize ko icyambere nuko barakoze nta kindi kintu nabize ko ahubwo ndiko ndiga baririmbyo bo handi ko babikora kugira batera imbere ni designer turavye indirimbo ziwe iya mbere biratandukanye ni ikurikira umenga master agomba kuba nkayatandukanye gato kubera iki designer so ijya naririmbye mbo mara yumvise muri Kirundi sana nuko bamwe bavuga ati ngo muri Nyarwanda si Nyarwanda n'abarundi turi bamwe Nyarwanda je uri umunyarwanda je ndo murundi ko ndaganira ya cyo gituma rero mvuga ati je ndirimba indimi kugira baririmba icyongereza abandi bavuga icyongereza ko batavuga ngo ko baririmba icyongereza ibisanzwe gusa je ndaririmba kugira rero naririmbye indirimbo ya mbere Nyaminga nashaka kora ikindi gikorwa kizoza kiruti je Nyaminga nico ko twakibonye how was a night hello baby how you doing I was a night bro nataka video mikwe none wo muntu basi yagufashije ya mbere ntiyo guhamane akagusubira kandi akatwungira indi video ambao sishobora kumublisha ngo nuko ya umutima wiwe bro umutima nawe urashobora kuvuga ati je ndafise akasamire kanaguteye saka desamire kanaguteye oya je ndafise aba subscribers hari inyuma bafise amahera ndazi ko mutunze ndazi ko mukunda indirimbo za Wiz Designer tuje hamwe tumufashe Wiz Designer tumukoreye novuga clip ya international share it bro tugufashe tuguteze imbere kuko Wiz Designer ateye imbere twese baduteye imbere sivyo naga bro how was a night guys bakunzi ba bude turiko turavugana na Wiz Designer about music tuje kwanza muvyerekeye elimu yako bro kwishuri bimeze gute kwishuri ndiga na munyeshuri nga secondary bachelor and ngaha mu Ngagara kuri Solidarity kwishuri bimeze gute wiga mu kangahe secondaire urabona ko bikugenda neza ka bro imana turabikora bien buke na gusa bon arukuntu rero uri kwishuri yamaze kumenya ari muri umustar Wiz Designer y'amasoni rero birica abantu cyane biza ko nigumira mu shuri masohoka nashe cyane nkaza nacerewe ubwiye gusa
bijya bintu baguma bavuga ujya muntu ibyo sindagwikunda sana je ni kibazo ngunze kubaza nk'abantu baki barubaka izina nka Wiz Designer nakibajije na doctor ni je byarigeze kunshikira igihe ngize akantu bavuze ngo hypocrite ku ishuri byarabaye byantanze gushika ku ishuri ariko ukuntu navyitwayemo bise nuko navyitwayemo neza kuko ndazi hajyanye harabona batanza kukwishirako umutari muzinanye burya turazinanye wagize hypocrite n'ibyo turazinanye rero nakeneye kumenya designer nawe yavyitwayemo gute abana ku ishuri hari abantu nyine barabazi ndafise gusa umugenzi wanjye imana zo muri bagiye kwa mbona itari tuzinanye imisi igihe nyine ngiye ku ishuri ariko navyataye man uzuze twicarane ngaho yaramwe ku ntebe y'imbere ashaka ku ntebe y'abagazi gusa twicarane ngaho nimba gusa turi kumwe abantu babone ko nicaye no mu style umuntu wese nje mu ishuri no mwari gure mu style tuziranye directeur nje mu ishuri utaje kunsaba amahera y'ishuri aje bamutikati directeur ashaka kumushika fu musanyi ari utaje gusaba amahera directeur acarana uratavuganye bien tavuganye bien naramurishe bien minerva barayirishe fresh tipe babonye buri muntu wese rero musalimiye uri style ubyakira neza designer ndavyakira bien no nafisa afisa umutima mwiza kwa abandi babonye iteye imbere yo cyatangana ngo kuga kuvimba lakini designer witisha bucece tu pole pole bucece pole pole ni designer tubona yuko asa n'uvyakira neza kandi bise no ko aravyitwaramo neza nitwitege ikintu kibi kuri designer ku buryo azoshahinduka mu nyuma bo kuko umuntu agendana na esprit zibi shitani ni mana ndashaka kugenda ugasanga shitani arangirageje ukuntu atsitara me umuntu amaze gutsitara n'ibyo ashaka kwihuha aho yababaye kugira abandanye urugendo rarimwe nibiki bikunze kugutsitaza designer je ibintu bishaka kuntsitaza byinshi ku bahungu baravuga yuko baturese success ngo hanini usanga ari abakobwa cyangwa amahera abakobwa wabo ndinspira kwanzi benshi akunda kubimbaza sana je ndafise ukuntu meze je ikintu cyambere ndafuka singa ibintu bya ndafise focus yo ngira future yiwanje izo bimeze neza rero nk'ibintu by'amahera je ndashaka kubita kuko future imera neza ufise amahera future imera neza ufise note ni designer right now asaza kupanga hela yake boss sijaanza panga tunasema eti ushaka gutegura kazoza hera kuri ico hege ufise kuzo kijya nyene ufise nyene bana ko kiguhana ryajana ngura kwijana ufise umufuko ejo nzoringa igihumbi ejo 2000 nzogenda duga nzomenya kuno nshira amahera yo mbega mu muryango kuba Wiz Designer wabavyakira gute ko bagiye kuronka mu star akomeye cyane Mr. How was the night cyambere gusa nuko mere bwa mbere wangu yageze mbere yarahaye mbere yarahaye azibye bora barako bamere barazikora je beregeze ko marira aba je mere banje amuje kuzadagirisha ibiganiro bakobwa rero mere ndaza ngara ko tari muri vacances kubita kino ukajya kwezi kose nari mahira naniwe mu cyara mahira kuri stage kwa nyine tuko turakora ndirimbo nyinshi tuko turakora abatatsi kora sara mu ijoro Nyamiga rimaze gusohoka ari izindi twarakoze imbere ya Nyamiga tutabonye tuseka dusori basanya mbo mere rero abonye indirimbo mbo yabonye wowe umeze gute tutaboneka ngaha tuboneka muhira amen gende mu kuno ngo po bari black ko ari ibintu bisanzwe nyene bya designer nyene mere yatangura kumva indirimbo ya muhira ndataje sinabwa yumve ku radio tarayisohoye ngo sinda yumva geze muhira mere ngo ya ndirimbo andongikira wangu nayumvise ku radio ya kweli ati Bujahit sipyageze gute je nayumvise ngaha mu gitondo muri zinduka abantu mbona usigaye muri rimwe ndavuga ni bien ndatangura yo kuryoherwa indirimbo atangira ibintu byona mere banye natarije natawe kubyumva jeje mere yaho atangura kubona rero misi yose atangura kuvuga ati yiye mu isoko Nyaminga ati wa mwana twitesha kwa hitmaker ati umupitsi yarakoze ibintu yatangiye kunyinya wa idebe benara gusaba amera gafata
ndacyakubwiye mbere rero tutangura ati na bro we peti rero tangura kunda musa biraheze ati kubo kiwanje mbere iyo aratanga kubona abantu muri famille babwiye wa mwana nukunuku wa mwana nukunuku wa mwana nukunuku muri famille bw'abanyandikiye ngo we nibitugani by'umuziki numva ni none Jinda fisi kumpanga kazi za kiwanje. Wanje Mwige imba mwarakoze iby'uwanyu mwarakoze. Uno safsinga berene yiwe. Ewa rero biramushabuza sana agerageza uje bwose byanda bivemo. Ndamubwira meje nditawe mbo icyambere gusa yatinya ati Noja muri muziki mu maraya. Munyarumogi umusuma. Ngo buhumbero mere atanga kumbwira ibintu nk'ivyo ndamubwira mere genda fukunda byitwara mu ndabizi mbo. Music nazo kunuko abantu babijamo kugira bagire uko abantu babijamo kugira babuku ngo genda fukunda bikora kugira bizoneze imbere uko kunuko zima samashuri gusa cyangwa akazi kandi imbere ubuzi buri different Mero mbo vyakira ati ni fresh ndumva pamara jengo sindage oigwa oje nikubalisha cyambere saratangura kurimba rero ngo bongo kutiyaronse cyo kuri kozi kutiyaronse so sinzi yari kuri muze kuri muze yari kuri pashi tiwamwa peti ushaza kubwiza masamire hapa ngo nyuze sasoda ndamu tugina mubwira gafana vemo arabona ko ati kabisa kavuye mu muziki w'umwana wanje akantu gato yamfisa akanoti gato batukonye kandi ugaheza genzo bamwe menshi menshi nawe ngo ndakurikiye uzo kuri byo ushaka gusa uzo witaho ibintu ugiye gukora nuko kubyitwaramo basi tugira nyumva ko nagiye kuri flambeau de la paix ogati rero imbere y'umukuru w'igihugu je ugira ufungwe cyane nawe ugiye mu bibi urimenya ntumamagare uzomara gusanza gukura musaya mu mimana Nawe wagiye ariya yamisha abantu nabindi mere yatatangura kumenyera buke muri fresh atanguye kumusabira waransabira ku mwana zo gusabira ibiro by'iwawe cyangwa imigambi yawe zoshike kure Yes, bakunzi ba Bujahit TV turumva yuko ni novuga Wiz Designer agerageze kudusigurira neza ukuntu abavyeyi bavyakiriye agiye mu vya music kwasa abavyeyi bose kurumva ko nabo nyene byabisa nibitangura kugorana kuko naje vyarigeze kushikira mama arabonye ikiganiro giresha kubera ujya gatemere urumva biri amafaranga urabizi yuko nakazi turimwo kandi tuza kubikora kujya nyene ko byose biri mu biwe biteze mu muziki ndundi urumva ariko byose ni byiza kuko hajya umuntu wese bivana na talent y'umuntu kuribwira bivuze ati itanga yiwawe irashobora gutuma ubu kandi biteza imbere n'igihugu Wiz Designer right now turamona twisharanye ariko ubusi ukurikira Wiz Designer ndakora mutafuta Wiz Designer peke ubusi na muronde yakanyorohera nazi ukurikira cyangwa ni aba international Wiz Designer bizongora kugira ndamuronka ariko bizoba ari vyiza cyane kunza vuga ati wow undi jewe naho ikiganiro yarashite handi je nari nkeneye gushikwa shika jezo hashikawa ashika kuko atari mwebwe na desino shika none jewe no shaka gukora ikintu otacerese ujya wundi mvano je ikintu kibanze cyo genda gute kabisa nivyo ukunda insanga mpamagarira n'uwo wese kuri kino kiganiro uri mu Burundi cyangwa mu mahanga gerageza tuterere naho ryo bari kingorongoro kumbere Wiz Designer zoshima kijya cha 50 dukora clip ya Wiz Designer ni good morning hello baby how you doing How was the night? Hello baby morning Girl, I want to wish you good morning, morning. Girl, I want to wish you good morning, morning. Girl, I want to wish you good morning, morning. Isauti vipi mara wewe mwenye kutufusi voice ngicho kama? Je, uri try tukaona tukama kera nakora kurimba nini? Nimezo kugira tukwifurahisha imisho zimba kama audio kabisa Nigeria cyangwa mu Rwanda cyangwa mu South so izi voice zonga mu Burundi
quality kwa fora piga sauti yake sasa ya kibabe konaona kabisa iko fresh imegonga bro wallahi kuna sauti nzuri thank you sana byiza kandi tu bigiyemo ukagira na video nziza n'indirimbo ziwawe bizo gushikana ku kindi kintu design thank you for ni designer rero kumbere kuvyerekeye projet zo korana n'abandi baririmbyi we ntazabona zirahari ahubwo zirahari vraiment zirahari kandi nabo bonga iwacu nabo hanze imana ibishikanye ikunze kandi bon nafite projet yo gukora n'abaririmbyi bonga bamwe kwa bakobwa n'abahungu n'abandi hanze no projet zirahari projet kandi bizwa bimeze neza cyane design bitakora tokelezea design afisa tukirudi kinyuma kidogo tunajua kama wewe kuna watu ambao kuna mtu aliyeko kubifanya aliyeko kubimba kabimba tana muziki sinzi nikiri kurigeze kuvuga ati narigeze kurondera kera ariko right now uje najonesha kwa star unaona sasa kuja kunitafuta sana mimi sasa ni designer ndazi yuko ufise urafise umuntu wigeze kurondera kera arakwankira right now ugiye kumurondera urisiri ko yokwemerera gava cyangwa kwagira bro hari kandi benshi sana barahari bari benshi bace baza kwishura ati designer urumva ufite narabwira man cyo gukora ndirimbo nawe urabona mbo ukiri mu genda sawa nanje ndikashara mu underground upcoming yeah rero ukiri hasi sana utarakora ndirimbo nimwe ngo ivume cyangwa igiye gute umva arukura abantu babwiye narakumva natinge no ririmba bakacavuga zokora ubu nta mwanya ariko akiri bisasa ibisasa mewe wakumvizwe kandi ngo mbe afite tuzokorera aho no kumuririmbyi mbega kuba bita ngo abakobwa bo bimeze gute abakobwa mwigeze kwigeze kugira kamwe bubiri urondera karakubwira ati oko bono yo kwa star na mari ufise wowe twojana he right now bimeze gute ndashimana kwani wewe n'abadaforoza ufise bakwaga ati je ndashura ubu turashaka kugenda aragiye ndashimana bwa mbere si nkunda ibintu byo kudutingana cyangwa umukobwa ndamwishiye ko sana mbo turabagenzi nyene tukavugana design ureze gutunda kubajije ku cyonye ni kwera nzi yuko ari abakobwa bafite ubushuye muri game barahari bamaze kumva designer we ugaca wibuga how was night ugaca wibuga ati mbega designer vipi umara kwa unioni bro vipi au nioni erega umukobwa nakubwira ko agukunda direct aragutelefona akakwandikira kugira ngo yumve ko designer avuga ati how you doing I was night designer agacambana siwezi kukwambia hiyo sati bro uragoma gucyo man je kwanza ndafata nk'abafans kubera banelefonye cyangwa bambwiye ndabaririmbira bisanzwe ubwo nararyoherwa mu by'iyisi ibyo abayiko ari yumvira mu cyenda mufata ko mwari umujama ni umufana arasati kapera ubu ni wazo azoshikana kuri mu mwaka kapera me ibindi rero bikotre y'ivyo ndabishira pembeni designer hayupo ko natafuta kwanza anazisaka kwanza pesa ndikunda cha traje yiwaje designer nashukuru sana designer thank you sana ni wageni utama ya kapela Wiz Designer upon this yeah Wagwan talk to me girl talk to me yeah girl talk to me girl talk to me yeah talk to me girl talk to me yeah girl talk to me girl talk to me mwana miza bitondo chiza naraenda kurota mubonye kuri costa ndagutesta uranyemerera najendagara confirma tell me honey how you doing I was a night yeah tell me honey how you doing I was a night yeah say good morning girl I want to wish you good morning girl I want to wish you good morning girl I want to wish you good morning yeah aho nyene I breathe with the hit on the beat
Guagua. Dori norura tesa. Izangirangi Coca-Cola. Uranjugumiza ngawera. Uri professional one more. Itnarirenze Monica. Zokurinda John Cena. You give me miracle like a John Cena dances. I don't yeah. Bro. How you doing? I was a night. Yeah. Tell me honey, yeah. How you doing? Yeah. I was a night. Yeah. Say good Morning. Girl, I want to wish you good morning. The morning. Girl, I want to wish You good morning. a morning. Girl, I want to wish you good morning. The morning. JC bakunzi ba Bujahit TV, say good morning aho nyene muri commentaire cyangwa ngene kuri YouTube channel ya Wiz Designer yandike ko gute bro. Yo, na good morning by Wiz Designer. Ni n'indirimbo tubona iriko irabikora neza muri game, iriko irabikora neza cyane. Wiz Designer nizere kuvyakira neza nkuko bitubwiye ubwa mbere. Ndabishima Imana kubera ukoze nyamingi kakigwa bien, ukora nindi kakigwa bien, kwa ni ibintu byo gushima Imana. Nimukunda Wiz Designer genda kuri YouTube channel kwanza ugire subscribe tujye bro. Cyane. Agira like, comment na share. Agufollow ngire kuri Instagram. Bitambere akwiye gukora yumva no kumva ko indirimbo imeze bien. Imeze fresh. Iranatambika man babandi bavuga ko mufite indirimbo zidatambika wonyengira abantu sinyisho. Arakibonye cyo gituma ubona ko indirimbo zonde zikora n'izindi zozikora nyine zisoko abantu dufise goals zitandukanye washaka gukunda ibintu bitambika ayo n'ubundi ashaka ibintu biri good morning yebwira bukiye ibintu bimeze fresh cyane afu bro jana nabonye gishora gukoreye ko man man jamani ata jamani ata bo birabaho nyine abantu byashika karashitse gusara yaragukosoye canke sikungosora ahubwo ajya mbo ibintu byo kumara amaza umuntu era kumara amajijisho ushaka gusora umuntu amurondera inbox yagiye akoze sivyo byo ngoma kugenda mu bantu bavuga ati nuko aziko gishari yari agamari cyangwa riwe ko tariga ari hari yabari ubwo nizere ko ukurikira kumbere azo gukurikira inbox bon bijya bintu je nabyo nkurikirana sana ameze kujye byista mukurikira bijya bintu byo urofasa nibyo urofasa ikintu giteze imbere umuntu apana kumusubiza inyuma JC bakuzi babuje turi kumwe na Wiz Designer arakora avuga ati yuko wewe akeneye abantu bamufata mu mugongo nuvuga bashiramo amahera mu muziki we kugira ngo ashobore gutera imbere sine naga bro je umuntu azoza kumfasha sido mara bizogenda neza cyane urakoze cyane Wiz Designer ndagushimira dusoza tubabwira bagere good morning hariya I was a night ufite amaso uburyo ndeba genda twagwa ni wowe mutima uravumba akibirenge kibazumba erega rundimo naragwisanzemo ni wowe umazitiro ryanje nyereka ngo emotion yuko nkonda nagifofo umaze nkwiratireo oh baby erega ni wewe ufite ijambo mu mutima wanjye erega ni wewe oh my god erega ni wewe onkwita intwari mu ntwari zanjye erega ni wewe oh my god oh nyame nyaminga oh oh nyame nyaminga oh nyaminga mama nyaminga ngo mama shenge I go give you my heart and soul I never rush, I never let you so play it like a funnel oh baby I go make you my designer way Jenda gusavye nera iryo chance sishaka je kuba siri bateri ubwo buzima mami burarusha we
bagenzi je nakunze ndakunzwe umuti wamaye waramvuye she's a super glue fine like a blue my colorway erega ni wewe ufite jambo mu mutima wanje erega ni wewe oh my god hey erega ni wewe umwita intwari mu ntwari zanje erega ni wewe oh my god hey yeah oh nyame nyame nyaminga nyame nyame nyaminga nyame nyame nyaminga oh hey yeah oh nyame nyame nyaminga nyame nyame nyaminga nyame nyame nyaminga oh yeah hey Burunja nyaminga Marwanda nyaminga Matanzania yeah nyaminga mama yeah na Uganda nyaminga Nairobi nyaminga Burundian girl nyaminga kabisa tuzosubira rero inshallah imara bikunze kuri mirwa kumwe na Beni byandika Fiston Abdullah Zaki niko bamwita ntibagire kugira subscribe bye